MS collection ngai thatu te chibai le vek ule bank varnan kan channel hi min lo la subscribe lo ni chuan khongain min lo subscribe ula like le share te min lo pek sak turin kan ngen seuni tun lai chu thona chet sualna atam em meya tun huna po hian chu mi chungchang chu kanon thai lang don ani Air India thona bom awom nia soewangin Phuket a chumthut Nimin lama Air India thona pakhat Air India flight AI 171 Boeing 7878 Dreamliner rap thak taka achet sual nuwa tukin khan Air India thona pakhat chu Phuket Thailand changa Delhi kaltur chu tumlok lovin Phuket a vek chum ani he thona flight AI 379 hi tukin jingdar kwale chan ve khan Phuket airport a changin a thlok chuaka hetia thlo chuan hu hian Andaman Sea chunga a thlo line thlona hian bom awm nia soyani awangin Phuket lama thloklet lein a chumle ta ani he thlona hian passengers za somnga le paruk an suanga heng passenger te hi thlo achanga shwai chua ngal ni in thlona hi enfel ngal ania uluk taka enfia preliminary search ani hnuwa he thlona hian bom awm lo ni in thunei tu te chuan an soyani he thlona hian a chuang te atangin bom a awm nia soi ni in thunei tu te chuan an soibok nimina Air India flight AI 171 Boeing 7878 Dreamliner jet sual chan khatun thlengin shiat alani lova kha thlona kham black box pani awma pakhat hi hmu ton ni in The Guardian chuan a soyani black box pakhat jok le cockpit voice recorder hi ngor taka zon mek zelani Air India thlawhtheihna atla chuangte an thivek Air India thlawhtheihna flight AI 171 Boeing 7878 Dreamliner chunimin chonhudar khatle mini somthum pariat khan Ahmedabad airport atanga athlo chhuwa hnu loka Megani Nagar bula atla a akang ngal thlawhtheihna chuang mi zani somli pani an thivek ni in police ten an soi thlona chuang jinga zohna thlak nula pakhat atela soiani thlawhtheihna hi London panturania mi zani somli pani an suanga chungzinga som pani chu thoktu pilot le cabin crew te ni in zani somthum chu khwal zinan ni India mi za somruk le pakwa British mi somnga pathum Portugal mi pasari le Canada mi pakhat an suangani Director General of Civil Aviation DGCH1 thona hi airport perimeter pon mai fit zariat somni panga sanga thlolain acheswal tian tarlanga BJ Medical College UG Hostel Building a tain hostel po akang chena sa le hostela mi panga an thi ti tarlan ani bok Air India thlawhtheihna cheswal ta hian thoktu cabin crew zinga zohna thlak nula lannumthem singson atel thu kuki media sang te chuan an tarlanga an tarlan danin lamnunthem singson hi Manipur lammi ania anu le pa te chu Manipur boina awangin kangpok pia an cheng me kani thlawhtheihna cheswala cabin crew zinga Manipuri mi meitei ngan thoi sarma khong breilat pam atelbok Thihna Nunrawngina alak ve tak chung ko lainatawmte kha Dr. Pratik Joshi hi software lama mithiam chungchuang ania London a kumrukal ta khana khosato ani anupuile afate pathum nen London khopuya an chungko kima khovel thardin chu abese le thaklal ber ani chin Dr. Komi VSc medical professor po apasalom na Londona an chungko kima chungko thardin tumin le khapoi mo chi sang ti felin in amumang ram chu atakram alo thlengdon naita athei anga phur taka in siamin India amang thadon ta ani tichuan an chungko chuan him em le phur tak chungin ni som pani tharuk sang ni le som ni panga ningani dar khatle achan ve a chuan Gujarat khopui pakhat Ahmedabad ta Sardar Vallabhbhai International Airport Air India flight AI 171 Boeing 7878 a chuan an chungko kim min an chuwang tua he selfie thalak hi pa berin an boral ma chia thlona chuang ngeya alak ania he an thalak nge hi an chian tha chung khat laina te hena an thon kwal huma ma se Dr. Pratik Joshi te chung ko chon London khopui an thleng zodon talo minute lemte an thlo chu atanga minute ni vel eka chuan an chung ko khovel nun chu alo top ta ani AI 1717878 chu Sardar Vallabhbhai International Airport achang chuan chonhudar khatle mini somthum pariata chuan in vorkang duain fit zaruk somni panga chi athok man tin
tlakang khutavut vut mayani Dr. Pratik Joshi te chhungkaw panga tiamin he thlawna achuang mi zahnih somli pakhat te chuan mit khapkar leka he khovel hi an lo chhuah san ta ani mishing te hian kan hmalam hun tur kan va shelo thak em mit khapkar leka boral mai thei nuna der thong tak kan nei si chu wangin kan dam lai nge hian midang te ta namal somna kan ni ve thei ani po in midang te tan mal somna ni zelila midang te ti buai zong le nok sak zonga khosak lo sham tum tlatin kan dam lai nge hian min siam tu kan pathian hi ishereng tangang u ole khati zong kha tun huna kan ron puan le thei ania kan channel te min lo hlut sak zel don nia